Pa opet nas čeka jedna utakmica pod velikim pritiskom, pod velikim imperativom, svjesni smo važnosti. Jedan takav ispit smo protiv Varaždina jako uspješno riješili. Nadam se da ekipa je naučila sad živjeti pod tim pritiskom i reagirati na određeni način. Već čim smo se malo upustili u Gorici, već smo imali problema. Tako da očekujem mobiliziranu ekipu, očekujem jednu ekipu svjesnu važnosti utakmice i da budemo u pristupu na pravom nivou. Uvijek napominjem taj pristup, to je jedna vrlo bitna karika za ekipu koja se bori za opstanak. Tako da očekujem mobilizaciju, ekipa dobro reagirala ovaj tjedan na treningu i očekujem dobru prezentaciju. Musa je i dalje out, nije trenirao ovaj tjedan, znači vraća se Mara, odradio je žute kartone, Džira je još dalje out, Aliju je out, ovi od prije su dečki isto već out, tako da nemamo puno sad nekih novina, međutim čeka nas jako jedan nezgodan protivnik, to moram napomenuti, dosta rasterećeni, sad sa pobjedom protiv Belupa su se rasteretili, izuzetno su brzi, hitri i tu moramo biti jako na oprezu.